family day. And makatuka museum. And dari na nga ko nga dear sister with us. There she is. Yan. They will have to make use of the 1 week na ari di siya. So there's the prison. Yung day off nila is on a Monday. Today is Sunday. So I believe it's open. Hopefully open gid siya. And there's the museum. And there's Manong. I know. Merry Christmas! Outside naman ng museum. I believe pwede. Manadili siguro mag-video. Diri sa babaw. Inside hindi pwede. Pero diri sa... I don't know lang. Basta, okay, let's take a picture. Ciao! Selfie! Ay, yung bata! Picture the picture! Wala na cook sa ginikanan. Kaguntun. Kaginaglos. They are free! Yay! Dahil gutom ng bata, kakain tayo sa JD! Merry Christmas! Minamila electric fan! Paka na sa labada. Feel at home lang. Enjoy the back here where everything started. Caltex, diri sa Diversion Road. We got 3 rapid Q-tops. Yeah, we're here in our favorite place para mag-window shopping. Yay! Wala na sa amon site ang bata. Si Mother Dear, nagpagwapa pa. I-tour ko na yung akong magulang kung may na yung pinagbago ba lang SM City in 3 months. Update nyo kami! Mayroon kami sa 3rd floor and may nakita ko nga bago. There. To start sila sa mural painting. This is across SM City. Doon na siya sa airport na way. Dili pa sa UP. Kamusta mo nga lagaw so far? Okay. I have more space for food. More space for food. It means no more space for your wallet. Happy birthday, Manang! Happy birthday! Yay! Tapos na kami sa window shopping! Subong Christmas light sightseeing na kami di sa city proper! Mga birds na sila kuno, hindi na sila mga leaves. Sang tree, those are birds. Kita nyo? And that's the capital. Merry Christmas! Merry Christmas! Yay! Kag kung maglagaw, kamo diri, may ara mga nagabaligya there. Si Manong! Di man, may arman kita mga mani. Ay kay Nanay! Nagabaligya siya. And ang Joanne's Fish Book.
day 2 of our family outing. Ako po mga outing. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang nagganay, kag hindi pagkalimti. Rubeinspired!